Jemobasa aduakono enso 97% de ne won me ekoko akuafo pa chese kokko no wo modua ne dodom wani aka nso so eba ne se mo ayense bi apotre no so wo mo ye ne dodo pa e wo mansire no mo honom na ade hyekyem se sa bredi ade ba kwa ema wo mo ani nyen kanka e de won mo kua ye no mo pa e ya kwanfo asabi wo mo enam so ensem wa nyina da wo mo de todwa ebra ya ma ne bofo senior Benjamin Edo ebo apro na kopie mo e wo mansire no mo nom e na wo mo de ensem na waro chiremo se enam se ekwan ne nyeni ntino poultry farmers ni echiremo akane no na ka nkokọ ne toa ne ekosua no dakro bia no won manton kura no crate no makoma be se ahasan ane aduonom 350 crate de enka wo mo etime tom na eso enam se ekwan no enyeni ntene de se nkokọ ne to kura se de ne a eno ase nkosua ne tata ho esese ya ebo no ka eno ti poultry farmers e wo Amansie West District mo e de adesra eto abane ne mo se won makwan na fedi awoi aban mehwe NCC ye kwan de hayo bebre we yenjumadie mu ayedi no because ye koto enema opechi number 2 near there ba due to say kwan ni nyanti no transport cost near very high due to that no customers so be fine kusia no mo de kwa ebobo kwan so near there your farms bebre wo ye kwan so but ye kwan ni nyanti bi a shut down say kwan ni nya nti obeye production kure begu e be say ekwan no so no kakra na ye no so a pedestrian yen so ye nante ho no so a cars ni so the speed knocking your downs ni ade nti ekwan ni de be stress pinfo hwe na komo be ye kwan ni nyede emaye na ka ema business ni so nyede enko agric is the backbone of the country we show over here your organic fertilizer go by due to say kwan ni nyani no patronization ni nyede emba other than that no youth no so nya adwuma nyede enye ti krono ni sa nyoma kiti bebre na ye de ekoso but say ekwan ni ya the person can travel all the way from Accra but me be fan your my den akono akoton no create some job me so am the youth nti kwan dey be stress because nipa no betumi na arrange bibia oba one trip na omba biem o complaining ekwan nye customers na ye rolling some be ba drivers ni complaining say ekwan nye nti almost spare parts ni ade no very expensive ti driver no konye den omba biem ti say high business pa best say kwan ne de nkeni mani mi omo hwanye de enyamai because from Manso anyan kwanta ba ha no is less than 200 kilometers kra na kwan no are very poor say nke best say komo de because aside here no mining companies e wa ha e ya de medwin kra kese emergency sia omo main hospital kese wa ya agrosum St Martins ti se wa hwe kwan we ne de obi emergency atum sia de ne kwa obedu no kra se bi nyamyambe mu a obe nyamedia ti be say campaign for eniminim ya no omo hwe deputy minister the constituency the deputy minister of agric onam sa kwan we so and the constituency Anonti nkosua semo no oba Facebook ne so atim sampa wo mo brepa hwe kwanfo pa ne ahye kosua wo so kreti ne ade aguka mani akwa bo se ka de che se bi kasa se bre obehu a chirikra na nyina hwe egu a che se basa no a na akwa ya ka bopa ade ama portrait kuafo no tim wo mo de omsam eto yewura Benjamin Edu anim na kuafo bi mu so aka hu so ekire mo se wo mo de no ba ne he wo mo do bode ne banche no ne ade ne basa ya bebre ne so no baya won benya hyan de agumu abakro kese mabeton enya sika de awasa won mata so na akoye boachi bidin ahyankafo nso a won de omokai efa so so kire mu se wo kwa ba ne se osade ka ne ekosi fitamu a won sika won nya nyinada efitafo na won sande ma won ma won ade siesie won ka ade ma won ne no na won trenten sa won si aba na ba ne se mpuntunwuma pa no kwasem ne wa dogi won mo kra amase ade hye se aba na dogi won ma waya won ma yipemu enunti ensem kro no wawura MJ Asabil wano Asabil Farms oda won ma no na chese wakasa ya owura Maxwell Amponsa eso so adensem kro na bi so eto yanim na wonom kasa wie ya pe wo man hina wo man so kwanta na nanom atan konwa na na bi kusi apia ye otoso mienom wono so ade adesre efa ye so ade tompanifo anim momo baro emso hunu ofa asphalt road bi so the asphalt road ro e paro chewo ebia di aya ma ye de kire ya me gitu mi se ebia enko yi kakra de na haso yesu ya be kan Ghana edi me hanu a o marubufu ni e se de wonu so wo bebo habi ama haso ya be kan Ghana ho o say minister Amansie atoye ne na naafo yesu mabaya che yesu ya na ye nyam faso pepe bia also
fa so enya say mo che ade mu ma yen say ebema development aba ha ne ade then so aba no aye bidie Amansie atoye so de ya de akamu kakra o san say aha ne kuma se ya pan bia so ba wow obefa wa ya de say anafo ho de wo mo ye akwan no ba de ye yi pa de ne ha na wo kwa omo bampani ate na ai ma ko de krechie obae o de tuyenim so baba be ye akwan hwa de ehwe se o mani wure free ye sabi Ghana ye ka ho no no so moaye Nana bi kusi apia watoso mieno manson kwanta manhene 87.9 Kuma. Episode 4 yampem so na yemfra